Karbi Anglong Forest Department atum ko an strict action aphita Forest Mfa atum Thengpi kanghu pon in ton tilang lapen batai kabor ipon pukai klang daklo sonsi Wednesday ni Karbi Anglong lapen Nagaon border Borlang Fair Banglapara along sitame thekpon long sonsi Forest Mfa atum Craner Capapis narlong Thengpi ka chorjor dambom puka chisik pon bom hut information long dunlo ingna marlo ke bikok athengpi Forest asakhi atum endam lapsi bid office an ban laplo complain ateng pulote Borlang Fair Ranger tuma phan batai ko ane phone call at aphit tame thang respond ave lapen Thengpi ke endam ji aphanta bor idam mangbe pu lasi forest high level official Borlang Fair Ranger lapen khanga basti atum sitame kamatha ki par sikenang sot lapen kelang charidun kenang sot son kali pulote forest athengpi kena hok lapo e amar kun reliable source kora mane information to di ami khanga basti ek staff aru Borlang Fair range staff mili recovery koribo বিষয়ে যিমান পাৰো আমি ডিউটিটো ডে এণ্ড নাইট নন ষ্টপ কৰি থাকোঁ যিমান পাৰো চিটো কৰিছোঁ গাড়ী জব্দ কৰা হ'ল বছৰৰ 4টা আমি গাড়ী জব্দ কৰা ছাকচেছফুল ৰেঞ্জত এইটো অলপ ডিটেইলটো কম এইটো মানে তাতে ষ্টেকিং কৰা আছে মানে এই চান্দুৰা বস্তু বুলি আমাৰ সজাই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰ